que iba ella pa Guido Fleita Shera, ape mi de uma YouTube, que tu hawa ella lo iputuno ni asa apope. Ani que interesará en moneisha en diapo, es ya neni bebé ha abei, es ahí será monde mismo a ahí. Va ha ese va bebe ha ani ha more ni mokangu, dai katui wetrira more diapo ni asa. Pebaniko hina beweka tupe jahata hese haupebana she aimeko ape upebare ñañe punu ni asa apo mokoinha peteinha haipuro karaiñe emegua siniestros pantanos de todo el mundo amenazan a la humanidad con una total destrucción mokoinha yahekata ni eja subeba ko haipu aputepe Haupeisha mo ape yaheisha haisha Junvepape oingina siniestros amenazan humanidad ha destrucción. Yahekata heise yoyaba ayepa. Ha ape bohapu hape heiñandeve yahekata ni heise yoyaba. Ñanemandu ake hina heise yoyaba heise sinónimos. Katu ambuemba eja eseba hina jajapo vove ñe'ẽasa térã jajapóta vove ñe'ẽasa ikatukuaa jaheka he'ise jojáva térã he'iséva upéicharamo ko'ápe hína siniestros jaguereko ijykére he'ise jojáva malintencionado, infausto, perverso, catastrófico ha uperire jaguereko amenaza ha ijykére jaguereko avei hína he'ise jojáva ha'éva amagar, conminar, coaccionar ha ápe jaguereko humanidad katu humanidad noĩ ijykére he'ise jojáva ápe hína he'iséva oĩ ijykére ha upéicharamo humanidad mba'e he'ise humanidad he'ise conjunto de todos los seres humanos uperire jaguereko yvyvotyvove destrucción ko'ápe katu jaguereko avei he'ise jojáva he'i desolación, asolamiento, devastación, estrago, ruina ha aníke penderesarai hína ko'ãva ndaha'éi jahekáva jaipurúta rupi katuete ñe'ẽasápe ãva hína tenondeve jajapokuaave hag̃ua ñe'ẽasa jahávo hína upeva'erã jajapo péicha ikatu hag̃uáicha ñanapytu'ũ ñamomba'apo ha hetave ñe'ẽ karai ñe'ẽmegua ha guarani ñe'ẽmegua jaikuaa upévare hína jajapo ñepyrũrãme péicha upéicharamo papapy irundyhápe he'i ñandéve jahaijeýta karai ñe'ẽ ndahasyvéivape upéicharamo ápe peteĩhápe ajépa he'i siniestros pantanos de todo el mundo amenazan a la humanidad con una total destrucción ha ambue mba'e ha'eséva peẽme ha'e mba'érepa péicha che ahai karai ñe'ẽme chéniko aheka umi haipyvo vaicha hasyvéva hasyetereíva umi ñaimo'ãva ndaikatúmo'ãiha ñambojere guaraníme upévare che péicha ag̃uenohẽ térã ajapo ikatu hag̃uáicha ahechuka ahávo peẽme hína ikatu ha opaite ojehaíva ikatúta ha ojehai karai ñe'ẽme ha upéicharamo yvýpe jahaijeýta he'isévaite yvate gotyo katu jaiporúta ambue ñe'ẽnte mba'e he'ise hína upéva jahaíta jaiporúvo ñe'ẽ ndahasýiva ha upéicharamo opyta péicha peligrosos pantanos de todo el mundo ponen en riesgo la vida de todos los seres humanos ha mokõiháme he'ínte avei he'iséva hína peteĩhápe ajépa katúpe nemandu'áke chéniko ko'ãva ajapo techapyrãnte ikatukuaa peẽpe japo ambueháicha ha oiporãtante avei péicha chajapo ikatu hag̃uáichame peẽme techapyrã ejemplos upéicharamo pohápe jaguereko jahecháta mba'éichapa ñambojere guaraníme
Petijame y siniestros pantanos de todo el mundo amenazan a la humanidad con una total destrucción. Hayahayeubo, Dajasureihaisha, o puta, peligrosos pantanos de todo el mundo ponen en riesgo la vida de todos los seres humanos. Haibupete y Buotode, Guaranime o puta peisha. Karuwa tuquera ubora yereregua, naiponaite cobepe mora. Y capture opa bebe oyuka. Hape vagina peje seba carañe m. Tera peisha oputa guaranime. Catu pepe huecono ambueisha. Tera peña que está ambueisha. Y catunte abeipe yapo. Peba te chapuna añonte. Ha upeisha mo pe vagina ha pe aheshauka seba pm koba ko árape. Ani que penderezarai peyapo peisha. Niepunura ayepa pe huecono haipuvo. Ha hasete iramo pm va epillapo mara. Pe haiyeu carañe m da hasubei haisha ayepa. Peipuruvo ambue ñe. Ha uperire upebe pehechata dahasuvei maha ñamboyere hag̃ua guarani ñe'ẽme ha upéicharamo ikatuetéta pejapo ñe'ẽasa mbo'epy ko arapegua mbyky ndaha'éi ipukaitereíva katu pévamínte ahechukase peẽme.